kigira haria hetagwo hagutiri ha thiini wa tabarira ya Kimuri Jabawira twina ndagitari Kabingacira wa Thayo, ndagitari Jane Wangari, na ningi twina wakiri Kamuya wa Ngarwa uguka tabarire ngakorwo nyitite muno hari maundu maria turuga tugithie na mbere tondu wakorwo twakari uhoro igie mbeu njiri uhoro igie njohi uhoro igie dawa gwatuika ati the structure ya rural economy ne thiru ndare handu njenga ndiramaka muno ndirakora muthuri akirite chavachi yo chavachi iraka na nathutha ukamugu hana nduthi tore tukaga ati tauni ya Ndarumoro ikoragwo hana ta ritho ria nduthi twakitwo mwena omwe twagirire gwika ati ni maundu mariku maya mwiko uria murageria kumireria andu na kuga ha hena thina tondu urakora togua gweta ndamaka muno atirari to tuga ne yake abu ati gutire rami ati o miaka 5 ni guthura naguo na andu marathura na andu mena miaka 18 ti ciana andu mena kibande mahitia maya maturaga mekaga niki na riri o muraria mburi no muracira mwikuria maundu mekugaruruka ati tugithie 2022 reke tuge atire waihura ni kiu ni kiuria kia ni kirona nie meciria maria turageria kumurika wa mbere ona BBI yathirari maundu macio raigwa Kabinga akiuga magakorwo oroho maundu macio igwa akiuga makaho magakorwo oroho tukamacuvu atia na hau niho yuthio naga ki wira na mituwega koguo ni twatiria absolutely riu ri haha ri ni ure ndirageria kuga ni atiriri structure ya constitution ri ndisovaga problem ya ati kahwa mwatwara ni karayuo acha ndisovaga hau hasovagwo ni mundu gwitikira o mundu wake na andu magaikara thi makaria tugwika atia tondu hari uti handu hatari corner solution haya tucoke tuge atiriri ciama ici tugaga cioka riu tugioka ithurano ici ingi iguka ithi uti akona tutuika ne thondeke okay Jubilee ni ciena ithano iria be juge atiriri Jubilee ri na tukiri kuri andu members ni ndikire member wa ni party riria macagurwo ri ni macokaga kuri andu kumera riu haha ni rikinya turathi kana uguo tu ni ta bathi igachenjio ritwa isa kofia riu ri hau ni ho hena thina ungi munene muno tondu andu aya othe nao tucagurite ri na Kabinga ndakiwe niwe ndirahura ri ni andu ake na Jubilee no Jubilee ndiukaga wodi imwe handu ikauga okay andu haha ri problem ya unemployment ni kwika no yo andu kwenda seminar kwenda seminar kuona ni youth igana unemployed ndukwenda task force acha ndukwenda task force ni kumenya but akonde ta kwa muchere gwa Kabinga ri ni kwikaine a Kabinga ni moire kungikwo na ni mandikite uhoro cio wa kuhinga niki na Rwanda ni uhingaga China ni uhingaga tari ungira 14th plan ya China ri maruga ma kuhanda mititu gutuike renewable energy na carbon credits 23% of the whole China kuria gutari kuria kumwe gukuhandwo miti guo na niguo mareka koguo technologies ciothe na youth kuria iramurikwo ungihanda atia muti uyu na kuria na nikumu challenge innovation the innovation yegeka ate na mbeca ciraheanwo cia 100 million ukanegera MP ukanegera ikarutwo hau igatwaro haria nigetha wira woneke tondu riu wanengera mundu tani 100 million ni thina uria kora we munene supporters yaku aria maguteithirie tutho-ini waku wingire giti-ini ri nio matuikaga chairman ti merit ndungita ndagitari atito gutiri ndagitari hau na ndo cio 104 ri nio mathiaga ho cio tukirawo ni ndagitari riu ri kinjire wacoka warwa tondu ithuothe gutiri nie ni njakaga na ni njakite warora kioro kiria kirerwo ni kia 500 gwakwa ningia kana 70 kana 80 ni makana tima giathi absolutely reke dia utunyo ri ori adrahutia reke ndekie tithiori kwa mweke ndagitari mukuhandu ahutia handu gutire ti mundu ndirauga uria tuturaga ku tinde ndoka kuma murimo acha tukiui na tuonaga ukona kioro gia school primary school nitaho iriagirwo 500 no ungithie gwaka gwaku we waihura kana njenga kioro kindugia kana ciringi 70 it's simple as that there's a problem koguo ngauga atiriri ni amaraka Jubilee ndikiheagwo MP
haya nä aheo rä no rä må ndå å rä a å rogamä rire CDF fund rä ndakä rä campaign manager wake na nä horo wa ma no yo koragwo thĩinĩ wa thirikari reke tuge atä nä horo wa ma reke cararå kå reke ndä kie må ndå akä rua rä nä hatirä thä na no nginya må ndå amä rä rie ruo na kå rua nä kå rua tå kire kå ruta nguo na gå teithia andå aitå Jubilee rä nä kä kä ratå ma keo maikaraga ku anene a Jubilee matoä ihiga rä mweri ma ciringi 45 haha rä rauma ciringi 85 nä kä nä moä transport we å ngä gå ra mahiga kana må thanga kuma Doldo yå ke Nyĩrĩ rori ng'ima nä ciringi ngiri 85 ä no ma ngiri 300 nä kä so tå tingiuma thä na-inä na youth itå ndä kona mawä ra tondå hatirä na focus akorwo nä ta renewable akorwo nä ta kahũa akorwo nä ta gå thondeka cheese tarä raigua kå rä kå ndå iria rä raitwo my friend iria rä gaitwo na andå mathomete bå rå ri å yå nä moä nginya kå rä må ndå ä kä te PhD ya gå thondeka cheese bå rå ri å na nä må gä kå yå na ndarä wä ra no ndangä tä kä rio nä MP akuhä rä rie tondå ambä rie gwä ka kaå ndå kau gå kå nä kä ararera nä ta ngå kwä komeire itumbä rä a nyoka this perception must go na ithuä tå rä kä ama kä ama nä tå renda gå thondeka må thenya å mwe wa mahoya tå hoe ndaimono ä yo ya kä rä a ya wä iru na competitiveness iyo unhealthy nä kå rä kä ndå gä tagwo unhealthy competition na nä yo thå kä tie kä youth itå na bå rå ri å yå ĩtonywo maitagä rä ria maguta aca gå tirä må ndå twitagä rä maguta Kenya Benunge na BBI wona yoka mathä na macio mothe tå kamatigo ha BBI yoka mathä na macio tå kamatigo Kenya mwecimu ndä rahå ra ngwenda kuga atä rä rä andå arä a marathå kia bå rå ri å yå tiangä nä andå taya nä waigua auga kwä na kä å rå kä ngä akona 70,000 gå tirä må ndå å må girä tie gå thiä gwake auge we nä arå gamia CDF na nä wakiri nä haha na watho nä wä tä kä rä tie å thiä uge nä warå gamia CDF tondå kä å rå kä rakirwo kä a 300 na we no wake na magana kä ndå å yå nä gwotokaga acha gutikoragwo na nĩ mwanake wa gwake aracambia bure reke ngwire atiriri waigura horo wa gwitu project cia CDF ciambagĩrĩria na kĩndũ gĩtagwo PMC ĩrĩa ĩtongoragio nĩ mwarimũ tũkĩrĩkia nĩ mwarimũ yauma hau ĩgacoka mũka propose nyamũ ĩyo ĩgatwarwo gwa county works officer ũrĩa wĩkaga assessment ucio no wa thirikari no ndũre handũ arokĩra thĩinĩ wa CDF nyamũ ĩyo propose ĩyo mũkamĩtwara Nairobi kiama kia bodi ya CDF na igaikara bodi igaikara thina ikarora kiria muretia na uria murarihia approve kana ikamwire no tutiko approve kona the whole system is corrupt andu aya ri toyo ri no nyende taru nginya kwenja kioro kia mirango 6 ndina maya magitingira less than 20,000 kwenja tiri nathi na no waigua my friend ni arauga we no wake na ciringi 70,000 no nyende oke gwakwa in fact I challenge him mbere ya andu ndachallenge wakiri tondu ni ri turaka cioro riu oke muhewira ndimuhe cioro ta 10 mathaa nĩ mo moru ndauga ni ngumuhe cioro 10 anja kina ciringi 7,000 ngirikia ya mwisho uhoro wa BBI kire ngenda kuona kuma rucio ni mutongoria wa bururi athondeke structure iria igukorwo iri cheapest tutikahuthire mbeca nyingi na kugugo kuyana structure ni kuga kuma rucio nyamu twaheo akorwo ni atongoria ni mambe mathi maikare thi mamithome na mami analyze macoke maheo hinya wa guthondeka structures kuria maumite nigetha uhoro uyu ukinyire andu aingi otoria kwa hotekeka na nigetha tukimake decision ikorwo ni an informed decision jokere wakirinda muhe cioro 10 oke gwakwa aje kire na ciringi 700 githondekete gwakwa ni ndagitari meciria ma BBI ino twetereire muthenya wa rucio tukirikiria kwanja ni ngomba kuunga wakiri guoko tondu Wanjiku gwenda utuike empowered ungiona handu hagithie uru reke ni tucoke tu riria andu me matatu moimaga makanyita borithi yes riku guo mucoke on the ground murore uria mureka mwina power ya ku oversight your MPs
Yes, factual. Rũciũ naguo twakinyita this BBI, I would request Wanjikũ copies cioka rekeni tuthome twambe tu understand ni kiki hau gitu. Mutigathikiririe tu kwirwo iraka una kanona. Tukeni twithomere tuigue tondu nitukumenya ku understand. Turie ciuria twi na information. Yes. Turekeria ujamba ya wira. Kono jorio igyo matikayo copies jega. Nyamono iki online. Kana iki online. Iki online adago spend bese ciothe ati guko kwina copies kido milioni 20 ne ikio gukumita dao-ini tukorwo tugithoma. Tumana ndagitari Kabinga wa Cira wa Thayo, tumana wakiri Kamwea wa Ngarua ndakena ndamuhewe na nikitumana Dr. Jane Wangari na hwaini tukorwo twina Professor Ngoyi Njoroge Michael Njenganani thina tabara itu ya ukera o ringi tugithie na mbere by now turoiga ati mbeu njithi 65% in Africa na Professor Woneso Inka akiuga ati no Africa kuria aici macokaga ndundu maiye nayo mbeu njithi ikimahurira he makiywo muturire wao wa matuko meko turekirie hau na ni wega atongoria ni ngumwira please muthi muthome ibuku ria ndari niyo numbers 11 Kamwariga 16 tukarauga atiriri mwathani agikira Musa atiriri cokaniriria andu 70 aria mahetwo gitio ni andu na moikaine ni atongoria undehere hema-ini ya gutunganwo umere marugame hamwe nawe umere marugame hamwe nawe. President aragicokaniriria andu aramera meciria make no kiuria kinene ni atiriri ni mekurugama hamwe nake. Tukona horo cio wa BBI muthenya wa rucio ni twagikorwo tukimiandiriria muno tukimuthurima na tumenye uria gukorwo ihana hoino muthi tukorwo twi hamwe kuma thaa 4 nginya thaa 6 twina Njenganani na mo tukorwo maundu maya ati tukwariria cia nyamu ino toria Njenga mundu athia kirabu muriu oi no mathina ugatiga wari ukwo ugatiga ukakora iria rigeitwo kahwa gatiraguru macari mena thina maundu macio asante mutindie thayo mungirore magukumia nake Jehova Ngai amurathime.